talaga dahil ti mata dahil ti kabsat yung kwa. Napigsa. Si kakabsat na kadado nga ariwat kakabsat ko. May kayon. Tagalanak man ti ariwaten. Nay. Agbibitin na nay ariwat. Grabe kakabsat. Swerte man dahil ti kabsat niya nagbibitin nga ariwat na nakadado ng awanin ni kita niya na ariwat na nakadado. Agburarog dahil ti kabsat yung ti ariwat na yata may pilit. Agburarog dahil ti kabsat yung ti ariwat na nakadado. Ala grabe ni kitaan nyo ni naglakapay nga alaan ni gaw-gawatan lang ni agala daw tariwatan nga kabsat. Grabe as in nagado. Nagado ni. Nagado. Kumana ti kabsat niya ni swerte na swerte. An naman ni nene talaga dahil ti mata dahil ti kabsat yung kwa. Napigsa. Banglo. Ay, ariwat mat. Gado ni. Yung banatan man dito kapsat yun. Na yun. Naglalang to. Naggadupay, di ni nga to. Ang to ba lang maibos, susunato yung nakapsat ko. Kahit tayo. Nagado ni. Tani, Titangat nga to ni. Puro ariwat amin dahil kita. Handa gamin nga talaga kaya tariwat dito yung Malaysia kakabsat. So nga nagadog kakaiwara. Ure abay lang gidalan ka. Nagadog. Kita andak na kita lalabas nga logan. Kasi naglang ti balay mi. Dita lang ti balay mi ni. Talikod na dayto. Nagado na ala ko. Nagado lamok. Grabe, nagado lamok.